Turabasuhuje inshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi televiziyo TVS ikorera hano muri Amerika. Ubu ni saa sita n'igice ku isaha yo muri Iowa, ni saa moya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe nanjye Ivan kugira ngo mbagezeho amakuru y'iki gitondo ku wa gatatu itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Amakuru yacu turayakira muri Congo, ubwo bivuga yuko Salva Kiir ubu uyoboye EAC ari muri Congo kugira ngo abashe kuganira na mugenzi we Tshisekedi kugira ngo barebere hamwe umuti w'ikibazo cy'amahoro makeya mu gace k'uburaruko bw'icyo gihugu. Muri Senegal biravuga yuko umugabo utavuga rumwe na leta ubu ariwe watsinze amatora yabaye ejo ku cyumweru. Mu Burundi biravuga yuko President Ndayishimiye nawe yagendereye ibitaro ndetse mu ntara ya Gitega akaba yabasigiye imfashanyo igizwe n'ibigori ndetse n'ibishyimbo. Ubwo ayo n'ayandi naho mu kanya. Murakoze cyane, reka amakuru yacu tuyahede muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ubu turahera mu gace ka Bene. Biravuga yuko i Bene abantu bagera 11 aribo bishwe mu gitero cyagabwe ku baturage. Ubwo ibyo bikaba byarabaye kuri uyu wa gatandatu. IDF ikaba ariyo yagirizwa icyo gitero uko yabikoze ku wa gatandatu ubwo yiraraga mu baturage ikabarasaho 11 bakasiga ubuzima. Biravuga yuko uyu mugwi uva mu gihugu cya Uganda ugizwe cyane n'abayisilamu ari wo wibasiye icyo gisagara kuva mu kwezi kwa mbere. Bikavuga yuko nanone aba bantu bashiye bakingurwa mu iteka aho mu mujyi wa Beni. Tukiri muri Congo, reka turabwire yuko Salva Kiir umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo akaba ari nawe userukiye EAC muri uyu mwanya, akaba yari muri Congo Kinshasa kuri uyu wa 25 z'uku kwezi ubwo yaganiraga na mugenzi we Tshisekedi ku bijyanye n'amahoro make yakomeje kwigaragaza mu karere k'iburasirazuba bw'igihugu cya Congo. Bwana Salva Kiir na mugenzi we bakaba baganiriye cyane, gusa kandi hakaza gusohoka itangazo rimwe bahurijeho rivuga yuko icyazana amahoro ari uko bosubiza agaciro ku byahoze byaravugiwe i Rwanda ndetse no muri Nairobi. Amasezerano ya Rwanda na Nairobi akaba ariyo yashyizwe imbere cyane kugira ngo ashobore kugarura amahoro mu karere k'uburasirazuba bwa Congo. Tubibutse yuko nanone tukiri mu karere k'uburasirazuba bwa Congo intambara zigikomeje hagati y'ingabo za leta n'ingabo za M23, ubwo bivuga yuko uyu munsi intambara zabereye mu gace ka Kibumba ubwo leta yashakaga kugondoza inyeshyamba za 23 ariko bikagaragara ko bitabakundiye. Biravuga yuko nanone muri iyi mirwano yabaye kuva kare cyane, kuva ndetse no kuwa gatanu iyi mirwano akaba ariho yatangiye. Biravuga yuko nanone kuri uyu wa mbere imirwano yabereye Kibumba ingabo za leta zikaza gutakaza mu byibuze 23 baje gupfana n'umujenerali witwa Habimana. Ubu bakaba bapfuye bagiye gutabara bagenzi babo bari bamaze nabo gutakaza ku rugamba 12, byose ubu bakaba bangana na 35. Biravuga yuko nanone iyi mirwano nyuma yo kurangira baje nanone gutsitsuka bagasubira inyuma nabyo bakaza gusubirana mu bwabo bibaza kubera iki bakomeza gutsindwa buri munsi. Tubibutse yuko nanone iyi ntambara atari ubu itangiye kuva ku wa gatanu barasaniye cyane mu gace ka Karuba ndetse na Mushaki, ubwo ingabo za leta zari zifite amakuru yuko General Makenga ashobora kuba ari muri two duce arimo gukorana inama n'amajenerali ndetse n'ingabo ze zose. Bikavuga yuko leta ishobora kuba yaraharashe ibisasu bigera kuri 250 ikeka yuko ishobora guhamya umukuru w'inyeshyamba za 23. Reka tubibutse yuko nanone ibyo bitero byafashe ubusa, gusa amakuru yabo yari amakuru atatohojwe neza. Reka kandi tubabwire yuko hamwe n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo, ibintu bikomeje kuzamba mu ngabo za Congo nyuma yo gusubiranamo amajenerali agera kuri 11 muri Congo akaba yarahamagawe mu byumweru bishize, arimo na general waratorewe cyane kurwanya uyu mutwe wa M23. General Chiko Chitambwe ubu akaba afungiwe Kinshasa yagirizwa ko atabasha gufata amafaranga yahawe kugira ngo ayakoreshe ibyo yagenewe, akayirarana mu badamu ndetse n'ibindi bimunezeza. Bikavuga yuko uyu mugabo yaba ari Kinshasa ndetse n'abandi 11 bajyanyeyo. Reka mabwire yuko Chitambwe yari aje gutsimbura nanone Kabongo Fall, uwo nawe akaba yari yajijwe yuko ntaco yabashe gukora ngo yirukane M23. Bikavuga yuko nanone ingabo za leta zikomeje gutsindwa ndetse zifukanije n'abambari bazo bazambariye ku ruhande.
Ibi bikaba ari ibintu bikomeje gutera amakenga cyane, niko Salva Kiir kugenda i Kinshasa kugira ngo yemeze mugenzi we yuko bagomba kuganiriza uyu mutwe kugira ngo amahoro asesuye yongere kugaruka muri iki gihugu. Tubibutse yuko SADC, Uburundi ndetse n'abandi bamercenaires bakomeje gufasha ingabo za leta, ariko nanone bikababera urudubi. Kugeza uyu munsi ntaho barabasha kwirukana M23, ahubwo ibirindiro byinshi bikomeje kurwa mu maboko y'izi nyeshyamba mu buryo butandukanye. Ubu imirwano ikaba ibera hagati cyane aho mu gace ka Karuba ndetse n'agace ka Kibumba, unareba bigana cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tubabwire yuko rero tukiri muri Kongo muriho Uwele, ubwo naho yo ni intara iri mu majyaruguru ishira uburaruko bw'iki gihugu cya Kongo. Haravugwa naho yuko hari abantu bagera ku 12 babashe gufatwa ubwo bari bagiye gukora ibikorwa by'ubujura muri leta majoro ya polisi muri iyo ntara. Bikavuga yuko aba bantu mu ifatwa ryabo bafatanywe ibintu nk'imashini, computer ndetse na moto bari bamaze kwiba muri ako gace. Bikavuga yuko abo bafashwe kuwa gatandatu bakerekezwa uyu munsi kuwa mbere imbere ya polisi ndetse n'abanyamakuru kugira ngo babashwe kuvuga uburyo kibagize bakiba ibyo bintu byose byari muri leta majoro. Bikavuga yuko abo bantu rero baje gufungwa, bafungiwe muri prison yo muri iyo ntara, bakaba bategereje kuzacirwa urubanza. Reka tubabwire kandi tukiriyo muri iyo ntara ya Uwele yuko hari abantu 3 bapfuye bazize isumu, bakaba ari umuryango w'abantu 5, ubwo umudamu n'abana 2, umwe wari ufite imyaka 16 n'uwundi wa 14 babashe kwicwa n'isumu baririye mu biryo bahawe na bagenzi babo. Ibyo biryo byari bigizwe cyane n'isombe, ubwo bakaba batangiye bagaragaza ibimenyetso byo kurwara mu nda, bityo bahita bitaba Imana. 2 basigaye, umugabo nyirinzu ndetse n'umwana wundi mutoya, bakaba bari mu bitaro. Nkuko twatuvuye kubibabwira muri Senegal, biravuga yuko nanone amatora yabaje ku cyumweru mukuru w'igihugu kandi Macky Sall akaba atarashoboye kandi kwitoza. Bikavuga yuko nanone umugabo utavuga rumwe na leta uyu aba ari wabashe gutsinda aya matora. Biravuga yuko Bassirou Diomaye Faye yashoboye kwegukana intsinzi kuri uyu wa mbere ubwo amajwi yatangazaga. Gusa kandi bakavuga yuko guhera ejo nanone byahise bigaragara ko imbaga nyamwinshi yari muri inyuma, ndetse bagahita batangira kwamamaza intsinzi ye. Uyu munsi rero Amadouba, uyu waruserukiye leta mu ruhande rw'abitozaga, nawe yaje kumwoherereza urwandiko cyangwa se indamukanyo yo kumukeza amubwira ko yagize neza ko yabashe gutsinda amatora. Ubwo rero muri Senegal amatora akaba yegukanywe n'abatavugaga rumwe na leta ya Macky Sall. Reka tugere mu Burundi nabwo ko bavuga yuko kuwa gatandatu Bwana Ndayishimiye yasuye ibitaro by'Igitega muri komine ya Kibimba, akaba yarabatwariye imfashanyo abarwayi baharwariye. Izo mfashanyo zikaba zari zigizwe cyane n'ibigori ndetse n'ibishyimbo hamwe n'amavuta. Kavuga yuko ashobora kuba yarahasize byibuza ibiro 590 by'ibishyimbo ndetse na 590 by'umuceri n'amaritiro 80 z'amavuta. Muri abo barwayi bari bamaze hafi imyaka imwe, hagati mu myaka 2 n'imyaka 5 mu bitaro byaho Ikibimba. Reka kandi tubibutse yuko hamwe n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneye akaryo ko kugendera ibitaro ndetse no kubisura. Reka tujye mu gihugu cy'Uburusiya, ubwo naho havugwa yuko kuva kuwa gatanu habaye igitero gikabije cyane muri iki gihugu, ubwo bavuga yuko bila ubu nyine igeze ku bantu 130 bahasize ubuzima. Icyo gitero cyabaye ahantu hari hateraniriye imbaga nyamwinshi mu nzu ya kabyiniro. Biravuga yuko aho ibitero byabereye iyi nzu irimo cyane amateka yuko Bwana Trump yigeze kuhakorera nawe ibirori mu mwaka wa 2013. Bikavuga yuko leta y'iki gihugu yahise itangaza yuko niba hari igikorwa nk'icyo cyaba gishigikiwe na Ukraine, uko abayobozi ba Ukraine bashobora kubigenderamo. Ariko kandi bikaba byavuzwe yuko uyu munsi Perezida Putin yatangaje ko Ukraine itari inyuma yabyo ndetse na West, gusa kandi akavuga yuko bakiri mu matohoza nk'uko byagaragaye ko byakozwe n'inyeshyamba za Kisilamu.